ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилооти ахбор аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. дар заминаи коркарди ниҳоии ашёи хом баробари истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронида шуда барои ташкили садҳо ҳазор ҷойҳои нави кори замина фароҳам оварда мешавад. дар баробари ин бо истифода аз иқтидорҳои мавҷуда ва захираҳои бузурги ашёи хоми ватанӣ аз ҷумла баробари коркарди маъданист то маҳсулоти ниҳоӣ бояд тадбирҳои муҳим амалӣ карда шавад. гузориши Маҳмадалӣ Сафар. татбиқи амалӣ яке аз ҳадафҳои стратегии саноати кунунӣ бо суръати кишвар барои ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти рақобатнок, ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашуда, коркарди ниҳоии ашёи хом дар дохили мамлакат замина гузошта, ҷиҳати рушди соҳаи саноат имконоти бештареро фароҳам меорад. захираҳои бузурги ашёи хоми ватанӣ имкон медиҳанд ки тавассути коркарди пурраи маъдан, аз ҷумла металлҳои рангаву қиматбаҳо, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва ивазкунандаи воридот афзоиш ёфта, саноати кунунӣ бо суръати мамлакат таъмин карда шавад. соҳаи саноати маъдании кӯҳӣ яке аз соҳаҳои рушдкунандаи соҳаи саноат ба шумор рафта, қайд менамоем ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа соли 1991 ҳамагӣ 49 ҳазор сомониро дар бар мегирад. айни замон соҳа дар соли 2021 зиёда аз 12 миллиард сомонӣ маҳсулоти истеҳсол намуда, тибқи дастуру супоришҳои пешҳои муаззами миллат тасмим гирифта шудааст ки то соли 2026 ҳаҷми истеҳсол ба 23 миллиард расонида шавад. айни замон дар соҳа зиёда аз 13 ҳазор шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷойи кор таъмин буда, ин нишон дода то соли 2026 ба 20 ҳазор расонида мешавад. дар доираи солҳои рушди саноат тавассути таъсиси корхонаҳои нав, барқарорсозии иқтидорҳои мавҷуда, афзоиш додани ҳаҷми истихроҷи канданиҳои фоиданок ва коркарди маъдан ба фаъолият оғоз кардани боз якчанд корхонаҳои бузурги соҳаи маъдан оид ба коркарди ниҳоии ашёи хом бо таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ имконпазир мегардад. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои канданиҳои фоиданоки бузург буда, айни замон тасмим гирифта шудааст ки дар вилояти мухталиф кӯҳистони Бадахшон, дар вилояти Хатлон ва вилояти Суғ корхонаҳои нав ташкил карда шавад. тибқи ҳисоботҳои оморӣ дар соҳаи саноати маъдан дар соли 2021 зиёда 145 миллион доллари Штатҳои Муттаҳидаи Амрика сармоя ҷалб карда шудааст ки ин нишондиҳанда дар солҳои меъбада ба 1 миллиард доллар пешбинӣ карда шудааст. бо ин мақсад тадбирҳои вобаста ба фаъолгардонии корхонаҳои азими саноатӣ дар мамлакат амалӣ гардида, дар ин самт бо истифода аз фазои мусоиди сармоягузорӣ, соҳибкорӣ ва имтиёзҳои муқаррар гардида аз иқтидорҳои мавҷуда самаранок истифода карда мешавад. тоҷикон аз қадим шаҳрсозу шаҳрнишин ва ободгару бунёдкор буданд ва истиқлоли давлатӣ барои анҷоми ин амалҳо заминаи мусоид фароҳам овард. ҳамин аст ки дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ва дигар гӯшаҳои мамлакат биноҳои наву замонавӣ бо тарзу услуби муосир ва нақшу нигори миллӣ сохта мешаванд. ин ободкориҳо бо шарофати истиқлоли давлатӣ аст ва сатҳу сифати хизматрасонӣ низ пайваста дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат беҳтар мегардад. гузориши ҳамкорони мо. вобаста ба нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ дар шаҳру ноҳияҳо рушди соҳаи сохтумон баръало ба назар мерасад. сохтумон яке аз соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, инъикоскунандаи рушди мамлакат ва сатҳу сифати зиндагии мардум мебошад. дар шаҳри Душанбе низ имрӯзҳо сохтумони биноҳои баландошона бо маром идома дошта, иншооти сохташаванда бо риояи талаботи муосир ва нақшу нигори миллӣ бунёд мегарданд, ки ин аз як тараф барои боз ҳам зеботар гардидани пойтахти мамлакат бошад, аз тарафи дигар сокинон дар рафти сохтумон ба ҷои кор таъмин гардида, аҳолӣ соҳиби манзилҳои нав мегарданд. дар баробари он ки намои берунии биноҳои дар замони соҳибистиқлолӣ сохташаванда бисёр зебо ва назарабо мебошанд, инчунин сифати корҳо ва ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ будани онҳо пайваста зери назорат қарор дорад. дар ин самт аз ҷониби мутахассисони раёсати назорати давлатии меъмории сохтумонии шаҳри Душанбе пайваста чорабиниҳои мақсаднок амалӣ гардонида мешавад. ҳама гуна сохтмонҳое ки
امروز در شهر دوشنبه رفته ایستاده است. از جانب ما متخصصان ریاست نظارت دولتی معماری ساختمانی شهر دوشنبه همه روزا سنجش ها برده می شود، نظارت ها برده می شود و رفت اجرای کارهای ساختمانی، رفت صفت اجرای کارهای ساختمانی نظارت برده می شود. در صورت پیدا شدن یکم کمبودی ها وابسته به رفت اجرای کارهای ساختمانی، صفت اجرای کارهای ساختمانی از جانب متخصصان ریاست نظارت دولتی معماری ساختمانی شهر دوشنبه با فرمایشگران و با پودرچیان آگاهنامه برای برطرف نمودن کمبودی ها داده می شود. در صورت برطرف نکردن از جانب متخصصان پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده می شود و از جانب ریاست نظارت دولتی معماری ساختمانی شهر دوشنبه به جوابگری ماموری کشیده می شوند. باعث ذکر است که به خطری ساختمانچیان و شهروندانی که از نزد بیناها می‌گذرند در مد نظر بوده پیش از شروع ساختمان اطراف انشاءات محکم می شود. در این برابر علامت‌های آگاه کننده نصب کرده شده، خطهای بخطری کشیده می شوند. شهروندان را نیز ضرور است که هنگام گذشتن از نزد انشاءات ساخته شونده به علامت‌های آگاه کننده دقت داده حیات خود را زیر خطر نگذارند. در انشاءات‌های ساختمانی باید قاعده‌ها و معیارهای ساختمانی رعایت کرده شوند و این هم باشد از تکنیکای بخطری سر اول از استفاده واسطه‌های حفظ انفرادی یعنی که کاسک‌ها، کلاه‌هایی که مخصوص می‌پوشند، احتیاطکاری هنگام در آشیانه‌های بلند کار کردن و این چنین دانستن تکنیکای بخطری و دستوردهی وابسته به تکنیک بخطری ضرور است و تمام شهروندان وابسته به کارهای ساختمانی در انشاءات‌هایی که میشوند توصیه می‌دهیم که هنگام گذشتن از نزدیکی این انشاءات‌ها باخبر باشند، از رفت کارهای ساختمانی و احتیاطکارانه باشند، چون که احتمالیت افتادن مسائل ساختمانی هنگام کارهای ساختمانی احتمالیت دارد و میتواند آسیب رساند و این چنین در یک قطار موردها میتوانند آن چیزهایی که دکوراتیوی که نصب کرده میشوند هنگام وزیدن شمال سخت یا که هنگام یخبندی میتوانند همون یخپاره‌ها هم نیز افتاده شوند. به اهمیتی از احتمال دور نیست که بعضا باعث رخ دادن حادثه‌های ناخوش گردد. از این لحاظ ضرور است که صاحبکاران قاعده‌های پیش‌بینی شده را رعایت و شهروندان هنگام گذشتن از نزد انشاءات ساخته شونده آن را به عنایت گیرند. از نتیجه گیری کارهای آبادانی 3 سال اخیر در ناحیه قبادیان برمی‌آید که در این مدت با تشبث صاحبکاران و ساکنان صدها انشاءات گوناگون خدمترسانی بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده شده است. مسئولان و تشبثکاران مهنت دوست به دستاوردها محدود نشده در سالهای رشد صنعت اقدام گرفتند که یکچند کارخانه صنعتی را بنیاد نمایند. گزارش خبرنگاران ما. در دایره عملی سازی هدف‌های پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و همچنین جهت استقبال سزاوار از جشن 30 سالگی استقلال دولتی کشور در ناحیه قبادیان زیاده از 200 انشاءات تعینات گوناگون بنیاد و مورد استفاده عموم قرار داده شده است. همچنین رفت کارهای بنیادی در یک قطار لایحه‌های انشاءات دیگر با وسعت جریان داشته، صاحبکاران عزم دارند که تا روزهای تجلیل نوروز بین‌المللی انشاءات نوبنیاد را مورد بهره برداری قرار دهند. عین حال در ناحیه کارهای ساختمانی در زیاده از 12 انشاءات ادامه دارد. طبق سفارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و قرار قبول کرده آن تصمیم گرفتیم که عاید به رشد صنعت در ناحیه از جانب یک قطار صاحبکاران کارخانه‌های استحصالی به نقشه گرفته شدند. عین حال در ناحیه ما در منطقه صنعتی که از روی نقشه گنرالی شهرک جدا کرده شده است در میدان 237 گکتار زمین با زیاده از 7 نفر شهروندان دادن قطعه زمین برای ساختمان انشاءات‌های صنعتی پیشنهاد کردیم. در حالتی به قرار قبول شدن ما امید و باوری داریم که ساختمان با صفت بلند از روی لایحه‌های تصدیق کرده شده بخش معماری و شهرسازی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قبادیان عملی کرده خواهند شد. قابل ذکر است که در این شب روز کارهای ساختمانی در یک قطار انشاءات مهم خدمترسانی در حدود جماعت شهرک قبادیان با سرعت تازه ادامه داشته، جهت سری وقت و با صفت انجام دادن کارهای ساختمانی دهان نفر ساکنان با جای کار
фаро гирифта шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, соҳибкорони ноҳияи қубодиён бо нишони ҷонибдорӣ аз эълон гардидани солҳои рушди саноат дар кишвар иқдомҳои ҷиддӣ рӯйдаст гирифта, азм доранд ки бо бунёди якчанд корхонаҳои коркарди маҳсулоти хоми маҳаллӣ дар татбиқи ҳадафҳои пешгирифтаи роҳбарияти олии мамлакат саҳм гузоранд. сокинону соҳибкорони ҷамоати шаҳраки қубодиён иқдом гирифтанд ки дар ин 5 соли оянда як қатор шаҳрвандони ҷамоати шаҳрро бо ҷои кори доимӣ таъмин намоянд, ба хотире ки зиёда аз 25 корхонаи хурду бузурги саноатӣ мо ба нақша гирифтем ва кӯшиш менамоем ки барои рушди саноати ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми боистаи худро гузорем. маврид ба ёдоварист ки танҳо дар соли гузашта дар ҳудуди ноҳияи қубодиён бунёди 72 синфхонаҳои иловагӣ ба нақша гирифта шуда, аз ин 34 синфхона дар назди муассисаҳои таълимӣ сохта ба истифода дода шудааст. аз ҷумла ҳафтаи равон бунёди 4 синфхонаи иловагӣ низ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 ноҳия ба анҷом расонида шуда, мавриди истифода қарор дода шуд. дар соли 2022 мо дар нақша гузоштем ки боз 20 синфхонаи иловагӣ аз ҳисоби падару модарон сохта ба истифода диҳад. аллакай дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 35 синфхона таҳкурсишон партофта шудааст ва дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 дуошона иборат аз 8 синфхона аллакай ҳуҷҷатнигорӣ карда шудааст. ба рӯзҳои наздик таҳкурсӣ оғоз мегардад. бинобар маълумотҳои шуъбаи маорифи ноҳияи қубодиён, айни замон корҳои сохтмонии 12 синфхонаҳои иловагӣ барои 630 нафар хонанда дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 идома дорад. лоиҳаи мазкур бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Фарҳод Зиёев амалӣ шуда истода, маблағи умумии он 2 млн 500 000 сомониро ташкил медиҳад. корҳои сохтмониро 12 нафар мутахассисони варзида иҷро намуда, айни замон бинокорон ба васлу насби асбобҳои лозима ва рангуборкунии дохили синфхонаҳо машғуланд. муассисаи мазкур бо сатҳу сифати баланд сохта шуда, бо системаи ягонаи гармидиҳӣ низ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. дар соли хониши 2020-2021 дар назди муассисаи таълимии рақами 11 ноҳияи қубодиён 3 синфхонаи иловагӣ бо ҷалби подару модарон сохта ба истифода дода шуд. дар назди муассисаи таълимии рақами 11 аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Зиёи Фарҳод як бинои таълимӣ бо ғунҷоиши 630 нафар хонандагон аллакай корҳои сохтмонӣ бо маром идома ёфта истодааст. тибқи иттилои масъулони соҳаи маориф дар баробари раванди бомароми корҳои сохтмонии мактабу синфхонаҳои иловагӣ, маорифпарварони ноҳия ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим низ таваҷҷӯҳи ҷиддӣ доранд. ғолибияти толибилмони муассисаҳои таълимӣ дар озмуну олимпиадаҳо далели хуб ба роҳ мондани раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимии ноҳия арзёбӣ мегардад. соли равон дар муассисаи рақами 2 хонандаи синфи 11 Нурмат ва Мафтуна дар ҷумҳурӣ рохат пайдо кард. аз олимпиадаи фанни забони русӣ сазовори ҷои аввал гардид ва мо хеле аз ин шодем ва мехоҳем ки дар оянда чунин хонандагонро сафашонро зиёд кунем. маорифчиёни ноҳия ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафҳои пешгирифта дар марҳилаи 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ҷидду ҷаҳди бештар доранд. худойдоди Раҷаб, Искандари Саид, ноҳияи Қубодиён, барои барномаи ахбор. дар ноҳияи Рашт бо анҷоми корҳои сохтмонии 4 иншоот аз ҷумла бинои муассисаи таълимӣ, бунгоҳи тиббӣ ва китобхонаро ба истифода доданд. иншоот асосан аз ҳисоби маблағҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳми аҳолӣ дар раванди корҳои созандагӣ бунёд шудааст. гузориши Дигули Маҳмуд аз ноҳияи Рашт. сохтмони бинои таълимӣ дар деҳаи Зиҳибеди ҷамоати деҳотӣ аз калони ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шуда буд. зарурати сохтмони бинои нав асосан аз нарасидани синфхонаҳо ва зиёд шудани шумораи хонандагон пеш омад, то бинои нави таълимӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ бунёд карда шаванд. дар партави корҳои ободонӣ то ҳамин давраи соли ҷорӣ 10 бинои нави таълимӣ, 16 синфхона ва дигар зербиноҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои пешрафти таълиму тарбияи хонандагон сохта ба истифода дода шуданд. инак ба истифода додани бинои нави таълимӣ дар деҳаи Зиҳибед имкон медиҳад то хонандагон дар синфхонаҳои кушоду барҳаво таҳсил намуда савияи дониши худро боз ҳам баланд бардоранд.
بینای کتابخانه دهه پاجه جماعت دهات به نام باقی رحیمزاده با مقصد جلب جوانان به آموزش اثرهای شاعران و نویسندگان و بلند برداشتن ذوق کتابخانه بنیاد شده است. زیرا سالها باز در این دهه دوردست چنین مکان علم و دانش آموزی برای اهالی مخصوص جوانان موجود نبود. در دهه مهنت آباد با افزایش اهالی ضرورت بنیاد بنگاه طبی پیش آمد. این است که مردم دست جمعانه با کمک مقامات محلی و دیگر شخصان سخاوتمند در مدت کوتاه کارهای ساختمانی را انجام داده انشاءات را به استفاده دادند تا بیماران دیگر به مرکز ناحیه نرفته در این مؤسسه تندرستی به طبابت فرا گرفته شوند. بنگاه طبی دهه سنگکر با مقصد باز هم بهتر نمودن خدمت رسانی طبی به اهالی دوردست دهات از حساب صاحبکاران و سهم اهالی بنیاد شده است. این است که به استفاده دادن بینای نو شرایط فراهم می‌سازد تا می‌بعد بیماران از خدمت رسانی های طبی استفاده نموده سلامتی خود را برقرار نمایند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. در زمان صاحب استقلالی مملکت با مقصد به کشور ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان از جانب حکومت مملکت 59 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ بیش از 24 میلیارد سومانی عملی گردیده. به این وسیله 2400 کیلومتر راه اتومبیل کرد. زیاده 300 پل، 6 نق، بیش از 200 کیلومتر راه آهن ساخته مورد بهره برداری قرار داده شد. در مدت 30 سالی صاحب استقلالی مملکت برای رسیدن به یکی از هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی در ولایت مختار کوهستانی بدخشان است. لایحه‌های خرد و بزرگ با مبلغ بیش از 2 میلیارد سومانی عملی گردیده. حالا نیز در مقیاس ولایت کارهای ساختمانی در دیگر لایحه‌های اهمیت جمهوریوی ادامه دارد. گزارش همکاران ما. در حوزه رسیدن به یکی از هدف‌های عالی حکومت جمهوری تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی برآوردن دولت و به کشور ترانزیتی تبدیل دادن آن، دوام 30 سال صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت مختار کوهستانی بدخشان جهت تعمیر و از نوسازی راه‌های محلی، جمهوریوی و بین المللی اقدام‌های نیکروی دست گرفته شده از جانب حکومت مملکت و وزارت نقلیات کشور تدبیرهای مشخص اندیشیده شده ایستاده است. دوام سال‌های 2000 تا 2002 در حدود ولایت ساختمان راه دوشنبه خاروخ کلمه موضع مرغاب کلمه به مسافه 32.6 کیلومتر با خرج مبلغ بیش از 14 میلیون دلار آغاز گردیده با سطح و صفت بلند به استفاده داده شد. به ضمن این مرحله به مرحله بنیاد مرحله یکم، دوم، سوم و چهارم راه کولاب قلعه خم در مسیر شاگون زغر در مسافه بیش از 50 کیلومتر به مبلغ 80 میلیون دلار آمریکایی ساخته به استفاده داده شد. در این مدت در حدود ولایت در همدستی با شریکان رشد 6 عدد پل‌های ماشین‌گذار به مبلغ خرجناموی زیاده از 7 میلیون دلار بنیاد گردیدند که ثمره نیک دوران صاحب استقلالی مملکت معنیداد کرده می‌شوند. در حدود ولایت باشد در 30 سال استقلالیت به مبلغ 5 میلیارد سومانی لایحه‌های خرد و کلان ساخته به استفاده داده شده و حالا هم بعضی لایحه‌ها ساختمانشون دوام دارد. مثلا ساختمان روی دوشنبه کلمه موضع مرغاب کلمه با مسافه 32 کیلومتر با مبلغ 14 میلیون دلار آمریکایی سال 2002 به استفاده داده شد. ساختمان روی قلعه خم موضع شاگون زغر فاز 1 2 3 4 با مبلغ 80 میلیون دلار آمریکایی ساخته و استفاده داده شده بود. ساختمان پولو در ناحیه اشکورشیم دروازه ونج خاروخ با مبلغ 7 میلیون دلار آمریکایی ساخته و استفاده داده شدند. اساس نوکنی تکنیکی روی اتومبیلگرد لب جر قلعه خم با مبلغ 1 میلیون دلار آمریکایی با مسافه 135 کیلومتر به انجام رسانیده شد. با دستور و هدایت‌های بی‌واسطه رهبرت عالی مملکت تا سال 2020 نیز کارهای ساختمانی در بنیاد شاهراه بزرگ قلعه خم کولاب موضع شاگون زغر ادامه داشته، کارهای لایحه‌کشی در راه اتومبیلگرد دوشنبه خاروخ کلمه و موضع قلعه خم تا ناحیه ونج و برقرار کنی 374 کیلومتر راه موضع دوشنبه کلمه از دهه شیرگاود به نقشه درآورده شده. ساختمان کوپروک ها نیز به میان گذاشته شد. در دایره تجلیل سزاوار از 30مین سالگرد جشن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شاهراه شکیف تا موضع قلعه خم به ناحیه درواز به انجام رسید که مطابق به معیارهای جهانی راهسازی ساخت
نقطه مورد استفاده دائمی قرار داده شد. امروزها این شورای اتومبیلگرد به تامین رفت آمد بی ممانعت مسافران و حمل و نقل مال و محصولات به منطقه های کشور و بهبودی شرایط زیست و زندگی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان نگرانیده شده است. عین زمان باشد در ساحه نقلیات زیاده از 13 لایحه خرد و کلان عملی شده. ساختمان راه قلعه خمشگیف به انجام رسانید. در شد ساختمان 7 عدد پول به مبلغ 20 میلیون دلار آمریکایی در عرفه انجامیابی. ساختمان پول در موضع سیلخوز تکنیکا و ساختمان یک گروه انشاءات در موضع برسیم از ماه مارس اپریل سال 2022 آغاز می‌گردند. در 2 سال آینده ساختمان راه قلعه خم ونج دروازه روشن به مبلغ 2 میلیارد سومانی که در نظر دارد 93 کیلومتر راه اتومبیلگرد، 15 عدد پول، 5 عدد دالان‌های ضد ترموی و 2 عدد نقل ساختمانشان آغاز می‌گردد. حال حاضر در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان در ساحه نقلیات 13 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی به مبلغ 11 میلیارد سومانی عملی گردیده، کارهای ساختمانی در 17 پول در عرفه انجامیابی قرار دارد. идомаи барнома. ҷумҳурии тоҷикистон дорои табиати нотакрор ва мавзеъҳои зиёди сайёҳӣ мебошад. хушбахтона дар даврони соҳиби истиқлолӣ бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон инфраструктураи туристӣ мукаммал гардид ки дар ин замина ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба кишвари мо афзун гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши раҳматшоҳи обид. мавсими нави сайру сайёҳат мусобиқаҳои намудҳои зимистонаи варзиш дар мавзеи хушбоду ҳаво ва хеле ҳам зебои сафедара оғоз гардид ва аввалин меҳмонон бачаҳои хурдсо, наврасону ҷавонон, меҳмонони шаҳри душанбе ва аз хориҷи кишвар рӯзҳои истироҳатии худро дар ин мавзеъ мегузаронанд. ин мавзеъ бо ҳавои кӯҳистонӣ ва манзараи нотакрори худ беназир аст. ҳамин сол мо дар ҳамкории якҷоя бо кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон тавонистем ки дар ҳаҷми 20 000 доллари амрикоӣ барои варзишгарон сару либосҳои варзишӣ ва лавозимотҳои варзишӣ ва бори дигар қайд мекунам ки ин намуд хеле намуди серхарҷ аст ва албатта сол то сол мо барои варзишгарон лавозимотҳои замонавиро харида ба таври ройгон туҳфа мекунем. расо 6 сол муқаддам бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳии мамлакат аз тарафи соҳибкорони ватанӣ дар яке аз марказҳои зебои ноҳияи варзоб маҷмӯаи лижаронию сайёҳии сафедара таъсис ёфт. дар ин муддат сафедара имконияти истироҳату фароғатро беҳтар карда сатҳу сифати хизматрасониро ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ намудааст. имрӯз сафедара ба макони дӯстдоштаи сокинони мамлакат ва сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. яке аз нуқтаҳои истироҳату фароғат дар сафедара майдони ях фаъолият мекунад ки дарозии 40 метр ва паҳнои 20 метр ташкил шудааст. барои дӯстдорони бозии хаке соатҳои муайян ҷудо карда шуданд. ин ҷо либосҳои худмуҳофизатӣ теъдоди зиёди конкӣ ҳам барои кӯдакон ва ҳам барои калонсолон ҷудо шудааст. якбора 40 нафар одамон метавонанд болои ин ях баромада аз он истифода баранд. шабонгоҳ дар ин нуқта чароғҳои рангоранг хеле ҳам зебо аст. рақси рӯи ях дар ҳавои кушод бо садои мусиқӣ ҷаззобу диданӣ буда ба кас ҳаловат мебахшад. чанасаворӣ ин фароғати зимистона мебошад ки новобаста ба сину сол аз наврати 7 сола сар карда то пири 70 сола дар ин бахши зебо шуғул варзида метавонанд. дарозии он тақрибан 1 километрро ташкил медиҳад. нишеби аттраксион аз барқ сохта шуда бо лифти трофлоторӣ муҷаҳҳаз мебошад. роҳи танобӣ яке аз муосиртарин таҷҳизот дар ҷаҳон ва аввалин дар осиёи марказӣ ба ҳисоб мерояд. дар ҳар як кабинаи он то 8 нафар одам ҷой гирифта лижаронҳо ба қулҳои барфпӯши дӯстдоштатарини минтақаҳои лижаронӣ оварда мерасонанд. ҷумҳурии тоҷикистон дорои табиати нотакрор ва мавзеи зиёди сайёҳӣ мебошад. хушбахтона дар даврони соҳибистиқлолӣ бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи роҳбари олии давлат ва ҳукумати мамлакат имкониятҳои сайёҳии кишвар бештар истифода гардидаанд ки дар заминаи ҷалби сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба кишвари мо меафзояд. яке аз мавзеъҳои зебову нотакрори сайёҳӣ ин маҷмӯаи лижаронии сайёҳии сафедара ба шумор меравад ки
дар ин ҷо ба хотири боз ҳам васеътар намудани доираи имкониятҳои сайёҳии варзишӣ навъҳои роҳгардӣ бо усули скандинавӣ дар баландии беш аз 2590 метр аз сатҳи баҳр ҷорӣ карда шудааст. 6 сол пеш дар базаи лижаронии Сафедара мактаби намудҳои зимистона барои кӯдакону наврасон кушода шуд. дар ин ҷо бачаҳои маҳаллиро ба лижаронӣ ва хоккей ҷалб менамоянд. илова бар ин рӯзҳои истироҳатӣ аз ҷониби лижаронҳои касбӣ машғулиятҳо гузаронида мешавад. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.